azuka. Mwihane muhindukire kugira ngo iminsi myiza ibone uko iziturutse ku Mana. Mubibujije Yesu kugaruka no kugira ngo tube mu bihe byo kumutegereza tugize ubuzutse. Ibihugu by'ibiyaga bigari, ibibazo dufite twugarije bizobarwa n'ikintu kimwe gikomeye n'igihe tuzogira ubuzutse. Nutugira ubuzutse tugakundana tukagira ubumwe, tuzogira imbaraga, tuzotsinda ibigeragezo bikomeye. Haleluya. Yesu ahimbaza cyane. Tugira abantu bari kwanga ni kuvuga ngo kwiha. Bose bari abahaba bavuga kuri ngo bameze gute. Kila mtu na kazi yake. Hari zo dusangiye. Imana zireba umuntu kugita. Imana zo hama umuntu, Imana zo hema umuntu. Reka kwiriye kureba abandi baza wirebe. Bitowe kwanza burete ndani ya jicho lako. Reka kureba agatotsi kari muri jisho rya mugenzi wawe. Niba mwanzo reba umugongo uri mu ryawe. Amagambo yose yararangiye. Ibyo Yesu yari gukora yarabimaze, ibyo Imana yari gukora yarabimaze, bisigaye twebwe twiha duhinduke. Iyo wigishije ijambo ryo kwihana zangira ubwoba ugacika intege, kuko Yesu azodutungura. Ureke tube mu buzima bwo kwihana igihe cyose. Iyo twihana tuba twegera Imana. Imana ibaheze umugisha. Imana izotubaza ibintu bitatu. Imana izotubaza imyaka twaranye icyo twakoze, kontribusiyo mu bwami bw'Imana. Abantu benshi babaye abashefu, abandi babaye abantu bo kwita abandi. Imana izotubaza icyo twakoze mu bwami bw'Imana imyaka twaranye. Uzotanga raporo y'imyaka maze abo mungana barafite bakihari wowe urahari kugira ngo ugere kontribusiyo mu bwami bw'Imana. Imyaka yawe Imana izoyikubaza icyo wayikozemo. Icyakabiri, Imana izotubaza ubutunzi bukeya duhaye ko twabukoresheje mu kubaka ubwami bw'Imana. Icyagatatu, Imana izotubaza agaciro twahaye amaraso ya Yesu. Iyo twibutse urupfu rwa Yesu Golgotha, biroroshye kwihana, biroroshye kwegera umusaraba. Imana yabwiye Abisiraheli ngo muzunguruke mu butayu, ariko mugeragere ubwari bumaze kwambuka Yorodani, ngo muzamugende mugaruke muhirirwe. Mugende mugaruke muhirirwe. Nubwo umaze imyaka myinshi ukijijwe, ntukazuve Golgotha. Golgotha ni Imana izitubabarira ibyaha. Golgotha ni Imana ikeneye kudutinya. Abantu benshi bahaciye birukanka, byatumye hari imbaraga nyinshi y'ibanga rikomeye batazamenya. Mwihane muhindukire kugira ngo tubone uko tubona iminsi myiza iza iturutse ku Mwami Imana. Haleluya. Abinine bumvishije ijwi ry'umugoroba ahantu yari kugenda iminsi itatu, ariko wari uhereye ku Mwana ngo bambara ibigurira barihana ngo bitume Imana ibabarira icyaha kinini. Imana ikeneye ko turihana ababyeyi kugira ngo tubabarire. Iyo umuntu yihanye n'ubwo tubiririmba imbere y'Imana aba yuzuye imbaraga. Imana dufashe kandi tubanze.